Boom. Mina ngifuna imogo iyazi ngifikile laphana ku-OLED la mali izwanga. Yabona istaff sakho lesi mani asingenzeli kahle. Ngoba sisuke siyakusebenzela mfowethu istaff lesi. Alright mfowethu ungenza njalo Jake. Ndoda mina ngikwanisi ndoda mina ngifuna uzona ndoda awugayi phela noma ngokuyi-2 rand mfowethu ngiyakwanisela ngiyazama ukubona iplani endlini ngamasali laphana ukuthi ngayenza njani ngilibhadulele manje uyabona ngoba mina ngifuna istaff esiyanihlanganisa ikhanda vele ngiyalunywa ndoda. Hayi mina umuntu engibona kungcono ukuthi simbambe ongela risk li-OLED lami but ndoda usale phandle ngokungangeni shuwe i-OLED lami alizwakali ndoda. Ndoda i-OLED leliyana libambeki ndoda isayazama iplani khona phambi ngiyalibamba. Moron! Slim! Fubu! Istupunga! Sempela ngempela! This is a disgrace. Lo muntu spugo. Hakuna lutho la. Nasifo. Chonile Chris. Kuyini Chonile Chris? Engingakwakhona. Wenzani futhi uguduza la? Kuyini saka? Nami safuna ukutshengisa umfana wami lapho khona. Nami yazi ukuthi